Hello. Amahoro gose. Amahoro Imana bane namwe. Turabakunda cyane. Mugira umugisha. Ntabwo tugomba guteba. Nta nubwo tugomba gutinda. Hari ibintu nkunda. Naho nzabizira cyangwa naho nzabifira. Nzokame mvuga yuko napfuye ariko mpagaze hagati y'abantu babiri bashamiranye. Nzeshaka mbizire hariko mpagaze hagati y'abantu babiri bashamiranye. Icyo bita gushamirana n'abantu babiri bagomba kugwana bi ukabuhagaze hagati. Nkunda abanyarwanda n'abarundi kubera twese twumva ugo rurimi rumwe. That is why hariho abarundi n'abanyarwanda bumvana nabi. Hakaba hariho problème ya politique. Iyo problème ya politique ikaba bashira mu bitekerezo bibi. Je ntabwo shigikiye ibyo bitekerezo bibi. Shigikiye ibitekerezo byiza. Niyo mpamvu rero mba nzanye bino biganiro wowe uvyumva neza nta mpamvu yo kuza kubiraba. Ariko wowe utavyumva neza turabivuga hano ntihabura uwo bifasha. Hari ikintu gito tumaze imisi tubona. U Rwanda rwateye ngo Kongo cyane bikazi wacu i Burundi. Ku Rwanda ikibazo problem ndagomba gato tubanze twumvirize kiro kiganiro. Simbizi ko ari cyundi ko baza gucemurira kuri YouTube cyangwa kuri Facebook yuko gitambuka. Ariko ndagomba mucumviriza neza, mwumvirize karo kajagari kari muri Kongo. Namwe Uburundi n'u Rwanda butabaye magabo ngo bukanure namwege muzashikirwa vuba. Uburundi n'u Rwanda mutabaye magabo ngo mukanure namwebwe muzashikirwa vuba. Reka manze mumvirize. Nicajijione mbari Gideon ya ruguru n'ibikoresho byabo biremereye. Bahagera bagiye mu birindiro birinzwe cyane n'umutwe w'abacanshuro witwa Congo Protection. Mu gihe ibingibi byari biri kuba rero le patron Bwana Eric Prince washinze Blackwater ndetse nawe ngo arimo gukusanya ibimenyetso byose azakoresha asebya MONUSCO ingabo z'umuryango w'abibumbye ndetse yuko zigomba gutaha byihuse kubera ibyo bimenyetso nyine yabonye. Impuguke za Loni zivuga ko iyo yari dirikomeye cyane kandi yahagaritswe. Gusa ntabwo zigaragaza neza niba yarahagaritswe bijya burundu cyangwa se niba ari by'igihe gitoya. Hari utundi tuntu duto tudasobanuka neza. Utwo tuntu ni nk'igihe ibiganiro byatangiriye kubera uko abacanshuro bazabona intwaro zibageraho muri Kongo n'ubwoko bwazo. Niba bazaba bafite inshingano zo kugaba ibitero cyangwa se niba Amerika yaragize uruhare muri ibyo biganiro. Ikizwe neza nuko ngo biteje ibyago bikomeye cyane bijya ruswa n'icuruzwa ry'intwaro mu buryo bw'amagendo. Ibi byose bikaba biri nyuma y'amasezerano ndetse hakaba hari n'inyungu bwite z'abantu runaka kongeraho inyungu z'ibihugu bidashaka kugaragara muri amakimbirane mu buryo bweruye. Hirya no hino ku mugabane wa Afurika mu binyacumi by'imyaka ishize hagaragaye ukwisuka kw'imitwe yitwaje intwaro kandi yigenga ikora gisirikare. Kuri ubu Kongo irimo imitwe myinshi cyane y'abacanshuro iturutse mu bihugu bitandukanye. Iyo mitwe kandi yagaragaje uburyo yamaze kunyurwa n'ubukungu karemano butabye munsi y'ubutaka bwa Kongo. Kongera ko barihebeye gukorera abashebuja bayo ku kiguzi cyose byasaba. Mbere na mbere iyi mitwe iharanira inyungu z'amahanga ni ibintu bizwi. Ikindi kintu gikaze hano cyagaragaye ni uburyo iyi mitwe ibonamo intwaro bikaba n'ibintu biteje ibyago. Uburyo ibonamo intwaro ni amahanga abinyuze mu nzira z'umwijima intwaro zikabageraho. Yes.
umutwe wa mbere ni Ajemira DRC. Inshingano zawo za mbere ni ugusana no kubungabunga ibikoresho by'igisirikare cya Kongo kirwanira mu kirere, kongeraho kurinda ibibuga by'indege. Bivugwa yuko uyu mutwe ukoresha abanyabulgaria, abanyahongria kimwe n'abanyabelarusi. Uyu mutwe Hagemira DRC ni w'abacanshuro bashinzwe na leta y'Ubufaransa, cyangwa se nanone wenda umufaransa gutyo da, Olivier Bazine, umugabo ushinjwa kuba mu minsi ya nyuma y'ubutegetsi bwa Laurent Gbagbo muri Côte d'Ivoire ari we wabaye umuyoboro mugari wo gucuruza intwaro magendu zijya muri Côte d'Ivoire. Nubwo ariko nanone Agemira ari y'Ubufaransa cyangwa ashinzwe n'Abafaransa, yanditswe yuko ari muri Bulgaria bitewe n'amanyanga akoreshwa mu kohereza intwaro hanze bikozwe n'Ubufaransa. Uyu mutwe rero uri muri Kongo guhera mu myaka ishize. Haza noneho umutwe witwa Congo Protection cyangwa Congo Protection. Inshingano z'uyu mutwe ni gutanga imyitozo yo kurwana ku ngabo za FARDC. Gusa ni kenshi leta yagiye igaragaza ko abasirikare b'uyu mutwe bagiye bajya ku mbuga hano hari abantu bariko bitwaza ngo ibyo ni byaba YouTube, ngo ni YouTube ngo urabesha. No, ntabwo ari kubesha, genda mushakishe nibyo. Abarundi nabizi tofise problem, ngibyo sibyo ngo ni kubesha. Ibi birazwi, burayi birazwi. Reka twikomeretse. Ugamba kwirwanira bo ubwabo imbere ya M23. Uyu mutwe wa Congo Protection ukorera neza abacanshuro ba Eric Prince bagomba gushyirwa ku rugamba n'ubundi. Ikinyamakuru The Africa Report kigaragaza uyu mutwe wa Congo Protection nka kompanyi y'ubwisho bwa Bwana Olivier Bazine, bikemezwa yuko imbaraga ze zose ariho zibarizwa. Gusa nyamara arabihakana akavuga yuko nta nahuriye n'uyu mutwe. Dutch Welle y'Abadage mu nkuru yayo yahaye umutwe ugira uti des mercenaires blancs en RDC, kigaragaza yuko urubuga rwa African Intelligence rukora inkuru zicukumbuye mu bya politiki n'ubukungu muri Afurika rwemeza ko iyi kompanyi ari ya perezida w'ishyaka rya politiki rya minisitiri w'intebe muri Kongo. Mu by'ukuri Congo Protection isa n'umwijima. Ntabwo apfa kwisobanukirwa neza, umenya ikihatse. Ariko ibyishinjwa biramutse ari ukuri, yaba ari izingiro rikomeye cyane rya ruswa ihambaye uko Michael Picard abivuga. Umutwe niba ibyo ushinjwa ari ukuri, waba uri mu yambere kwirakw'iza intwaro mu buryo bw'amagendu mu bice bya Afurika yo hagati. Nubwo iyi kompanyi ya Congo Protection itigeze igira ahandi hantu yumvikana, ikaba nta n'ibindi bintu biranga wapfa kumenya. Mu bihe bitandukanye yagiye ihabwa za kontaro ziremereye cyane na leta mu bijyanye no gucunga umutekano. Kuba leta itagirana amasezerano n'imitwe yigenga y'abacanshuro mu buryo butaziguye, ahubwo igahitamo kubinyuza muri kompanyi ya Congo Protection, nabyo ngo nibyo gushyiraho akabazo kandi abantu bakabitekerezaho cyane. Niba uyu mutwe ugenzurwa n'ibikomerezwa muri politiki ya Congo, birashoboka cyane ko babona igice cy'urufito uturutse ku masezerano ya FARDC iba yasinyanye n'iyo mitwe mu kazi bakora cyangwa akazi bahawe, kandi bakongera bakabona n'amafaranga ya komisiyo nk'abantu bazanye aka kazi, nanone bakabona amafaranga ya subcontractors nk'abantu bakorana bya hafi cyangwa bashyira mu bikorwa akazi k'iyo mitwe. Mu by'ukuri ni amafaranga y'umurengera aza nk'inshuro 3 cyangwa 4 mu kazi kamwe. Nubwo kompanyi iyi niyo mpamvu Kongo, intambara ya Kongo idahera. Buriya mamukwiye kubimenye, niyo mpamvu intambara ya Kongo idahera kandi maze igihe kirekire. Iyaba iyo ntambara ya Kongo hatariho abari mu gisirikare cya Kongo basapotinze intambara iri muri Kongo, iba yararangiye kuva zamani. Ibi byo kwise kuvuga ngo ni bihugu bijya byegereye ngo munuze ngo mu Rwanda ngo nirwo rubitera ngo kare, iyaba ari u Rwanda gusa rwonyene ruvuze ngo rubihagaze muri ko ruteza akavuyo muri Kongo, baba bararwangije kera yaba ari u Rwanda rwonyene. Hari abanyekongo hariya n'abagenero batwara intwaro badishiriye iriya mihari Rwanda kugira ngo bagume badandaza amafaranga. Reka dukomerezeho gato ahubwo twumvurize
Okay, tubandanye. ya Congo Protection ishobora kuba ariyo nyiri byose cyangwa se ubwihisho ibijyanye n'imyitozo ya gisirikare no muri bufasha bwose bivugwa yuko yaba itanga. Mu by'ukuri ahubwo bitangwa n'aba subcontractors. Yes. Kwisonga hari kompanyi ya Association LARF iniyo muri Romania. Association LARF yashinzwe na Halati Potra. Umuvetera cyangwa se sekombata waza ari indwanyi mu mutwe w'abanyamahanga barwanira Ubufaransa, French Foreign Legion, Légion étrangère française. Uyu murwanyi ngo ni inzobere cyane mu bijyanye no gukora amasezerano y'igisirikare aha muri Afurika. Bivugwa yuko uyu mutwe wamaze gushyira abacanshuro 900 muri Congo bafatwa nk'abatanga imyitozo n'ubujyanama mu bya gisirikare. Impuguke za Loni ariko nanone ngo hari ahantu henshi muri raporo zayo zagiye zigaragaza neza ko abo bacanshuro bagiye bafata intwaro bakajya ku rugamba byeruye imbere y'abarwanyi ba M23 mu Rwanda. Ngo banatanze n'ubufasha bukomeye cyane mu bijyanye n'imirwanire kimwe no gutanga intwaro bitaziguye ku gisirikare cya Congo. Aba bacanshuro mu kurwana kwabo babaga biswe abanyekongo cyangwa bakabarizwa muri Congo Protection. Mu bice bitandukanye bagiye bageza ingabo za Congo ku nsinzi ikomeye cyane ku mbuga y'urugamba. Nubwo imitwe yigenga y'abacanshuro yagarutsweho cyane muri raporo za Loni. Iniye game mubona uno musavuga ngo imiharigwana ngo bayirukanye. Mu wundi mwanya ngo yahafashe. Mu wundi mwanya ngo bayirukanye. Mu wundi mwanya ngo bahafashe. Reka baje. Ige ni game ya politiki. Nukuvuga ngo aba bantu b'abacanshuro baza gukorera muri Congo bobo barazi game barimo kwigiranya amafaranga yo kwiba n'ibyo bintu biri muri Congo. Barabafasha kwerekana ko bariko baragwana. Imiharigwanira muri Congo bakayipushinga ku bwenge bakayipushinga bakerekana ko bagwanye mu nyuma bakabareka baso bakagaruka bakiba bagasubira bakagwana ejo kumwe ngo bafashwe barekuwe hafashwe hari Kongo rima kajagari. Ijya mwitwaza ngo n'u Rwanda ngo rutera ngo kajagari ngo muri East Africa n'ubwenge buke reka dukomeza mu byumvize ngaha. Hari n'abandi bantu runaka bari kurwana hangaha muri Congo. Kwezi kwa 10 2023 ikinyamakuru cy'abanyamerika The New York Times haraho cyavuze ko cyaganiriye n'umucanshuro wo muri Israel wari ukubutse kurwana muri Congo. Iki kinyamakuru cyavuze yuko ngo yakoraga akazi ko gutoza abasirikare ba Congo ataroherejwe na leta ya Israel ahubwo nk'umucanshuro. Ni ngombwa kwibuka yuko ubwo inyeshyamba za M23 zasubukuraga ibitero byazo mu kwezi kwa 10 2023 zagiye zivuga yuko zafashe intwaro nyinshi cyane zigezweho n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Ibi ngibi uzabyamburaga ingabo za FARDC zabaga zahunze. Nyinshi muri zo ntwaro zigezweho byaratangaje cyane ubwo basangaga zikomoka muri Israel. Impuguke za Loni zanagaragaje ko hari amasasu ashyirwa mu mbunda za muzinga zidahusha ku ntego yakoreshejwe mu 2023 muri Congo. Gusa ariko hano ngo byagaragaye yuko aya masasu yarashwe yaturutse mu birindiro bya M23 nk'uko raporo ibigaragaza. Itoroshi itungwa ku nyungu z'amahanga byanze bikunze. Hejuru yo guhabwa inshingano z'umutekano imitwe y'abacanshuro ni nk'ikimodoka kinini cyane cyoreza abantu gutanga ruswa, kugurisha intwaro magendu n'ibindi. Amabi menshi akorwa n'iyi mitwe ntagira uko angana muri Congo. Ariko nanone akenshi na kenshi ibikora mu kimbo cya guverinoma z'amahanga zikorera muri Congo zo zidashaka kugaragara. Zigashaka yuko ukuboko kwazo kwaba guhishe zikohereza abanyamahanga zo zikaguma mu bintu bya politike ngo zirasaba yuko haba gahenge ubwumvikane n'ibiganiro. I like this man. Yeah, gusaka. Oh, Uganda man. Listen. Hari kibazo mukwiye kwibaza. Ico kibazo mukwiye kwibaza. Ukuntu muze amahanga kara. Ari ni shavu. Iyo aba Rwanda rwonyene rubigira mu ruhara. Ugwabwo ariko gwishoye muri yo ntambara. Muri ako kajagari kari muri East Africa. Uburayi bwabwaramaze gufatira ibihano u Rwanda.
Amerika cyangwa uburayi babwaramaze kuvuga bati u Rwanda turufatiye ibihano sefini kujya mwabonye muri Kongo bageze kubafatira ibihano byo gufatira intwaro no kudasubira kuzakuguriza intwaro mu bindi bihugu ariko ubaye bareka mama gacha mutangura kuvuga nko mu Burundi ngo urumva ngo ibihugu by'amahanga ngo bireka ngo u Rwanda ngo kubera ngo ari gikoresho cy'amahanga no baburi bifadika boshobora kwagiriza u Rwanda mu buryo bugaragara ariko ku munwa yone mutuze bamahoro bani mureke nimugire imyumvikano ariko mu mutwe bariko bagomba ifaranga n'inzahabu biva muri Kongo. Abantu mumenye ukuri ntabwo u Rwanda bwonye no kunyene simbize ko u Rwanda rurimo cyane utarimo ibyo ntimumbatse ariko ntabwo u Rwanda bagene gukubitanira muri Kongo muri ubwo buryo abazungu bakaza bakananirwa abo mu mahanga bakaza bakananirwa muri Israel bakaza bakananirwa bariya bakaza bakananirwa babasha tubwizanye ukuri ture kugwanko ture kugwa ibyo shoboka none mugabo mbwira ko Burundi ko u Rwanda gonanira Burundi gonanira Tanzania gonanira Kongo gonanira abazungu gonanira ONU gonanira Sadeke what come on man really no sense haramanu bakomeye bari behind iyi game reka gato tugizimere hamasho turangiza cyangwa ibindi no gutsikamiza ikiganza cyazo muri Kongo ariko mu buryo bw'umwijima. Yes. Umwanditsi Michael Pigard avuga ko mu buryo butaziguye umucanshuro Eric Prince washinze Blackwater. Yes. Afitanye umubano ukomeye cyane kandi wariyo n'abakinnyi bakuru mu bya diplomasi na politiki na geopolitique muri Kongo. Abo ngo ni Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse n'Ubushinwa. Muri raporo yazo yo mu kwezi kwa gatandatu 2023 itsinda ry'impuguke za Loni ryagaragaje yuko kontaro umucanshuro Eric Prince yasinye ituruka ku masezerano y'umubano hagati ya Kongo na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Gusa Kongo yakanye ibingibi. Dusubira inyuma gatoya mu myaka y'ibihumbi 2010 byagaragaye yuko Eric Prince yari umucanshuro w'umukundwakazi cyane wa Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse yagirwaga umuhuzo ukomeye cyane mu masezerano atandukanye igihugu cyasinyaga mu mahanga. Impuguke za Loni zivuga kuri Libya zo zamuhuje na operasiyo y'abacanshuro yananiwe kandi yarimo umutwe w'abacanshuro ukomeye cyane ukorera muri iki gihugu cya Libya. Uyu wagerageje gutanga intwaro nyinshi kandi zihambaye ku mutwaro w'intambara muri Libya Khalifa Haftar. Uyu kandi Eric Prince ngo ni nawe wapanze uburyo bwa nyabwo abacanshuro kabuhariwe abanyakolombia bajya kurwanira inyungu z'igisirikare cya Emirati, aho bivugwa yuko bamwe muri abacanshuro bashyizwe muri Yemen mu 2015 bakarwanayo n'inyeshyamba z'Abahouthis. Raporo y'impuguke za Loni kandi ku bijyanye na Somalia yongera guhuza Eric Prince n'abarwanyi barushimusi cyangwa se abapirate batavugwaho rumwe. Byemezwa yuko abangaba bashyigikiwe na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu muri Somalia mu 2012. Muri nyandiko ndende Michael Pigard avuga yuko bigaragara yuko Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu akenshi zigurisha icyo zita ubufasha bwa gisirikare hanyuma zikabona inyungu z'umurengera z'ubukungu mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Kandi kuri ubu ngubu ngo muri Kongo iki gihugu kimaze igihe kinini cyane kihahugiye nkuru kiruhova ibyo rujya gukora mu buki. Itsinda ry'impuguke za Loni ryasohonuye birambuye uburyo guverinoma ya Kongo na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu bashinganye ikompanyi yigenga ya Primera Gold DRC aho ni mu ntangiriro z'ibihumbi 2023. Iyi kompanyi nta kindi kintu ishinzwe gukora uretse kugemura izahabu ku masoko mpuzamahanga atandukanye ku isi nzima. Kongo na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu uyu mushinga wabo ngo warugamije guhangana n'icuruzwa rya zahabu mu buryo bw'amagendu iturutse muri Kongo maze igashakirwa ahandi hantu ituruka kandi mu buryo buzwi. Byari rero ukwinyuza kuri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu kugira ngo igere ku masoko mpuzamahanga Kongo ibonemo amafaranga ariko Emirati zibonemo menshi kurushaho. Nubwo itsinda ry'impuguke za Loni zasanze iyi kompanyi ya Primera Gold DRC
yemewe n'amategeko ndetse ngo ikaba ishobora no kuba ari nziza. Nanone zanavumbemo intege nke zayo mu bijyanye no gushakira inkomoko yemewe ya zahabu, ibigaragaza yuko iyi kompanyi nanone ishobora gukoreshwa myiza ndonke rya zahabu nyinshi cyane yaturutse ahatandukanye ku nyungu za Emirati na Congo. Yes. Primera Gold yashinzwe ku iteka rya Perezida Tshisekedi ubwe muri Congo. Ni mu gihe bivugwa yuko abashinzwe iby'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro batabyemeranyagaho na gatoya kubera yuko babibonaga nk'uburyo bwo kwiharira isoko ryo kohereza zahabu hanze. Birahari. Gucuruza zahabu mu buryo bw'amagendu ni ibintu bikorwa cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, kandi Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu nicyo gihugu cya mbere mu kwakira izahabu iturutse mu burasirazuba bwa Afurika mu kinyacumi cy'imyaka yose ishize. Undi mukinnyi ukomeye cyane nico gutuma kuva jewe mvuka numva intambara muri Congo. Jodo muzehe ndakuze ndashaje no mubara mvuga ata ntaramera imvi zera hano ndumuzehe ndashaje kuva mvuka numva intambara muri Congo. Nure kuva mvuka iyo ntambara muri Congo ari y'Abanyarwanda. Abanyarwanda so bariko bateza umutekano muri East Africa, because hari abantu maze igihe ndi mbona bavuga ngo ni intwaro ngo y'abahima, abahima ngo nabada ngo nabade ngo nabatuse nabya I don't know care singo ibyo by'ubwoko ntumbaza ntabwo nabishaka, ariko bamwe bitwaza ngo ni intwaro ngo y'abahima igomba gutwara ngo muri East Africa. No way. You know, Congo irimo ubukire, Congo irimo amafaranga, abazungu barabizi. That is why bonyene barimo bagwanira muri Congo kuva kera. Ntabwo abazungu bakwemerera ko u Rwanda ariko rwasahura uwo mutungo ngo rukire mu buryo nyabwo. Reka mpagarikire hano nanga igitekerezo gato hamana irangiriza. Burya Congo ntabwo ifite ubwenge. Iyo abakongo ifite ubwenge ntabwo yogiye gutera induru n'ibihugu bibanyi bya Congo. Ntabwo Congo yogiye gutera induru za Burundi rimwe mu Rwanda, Uganda, no. Ahubwo Congo yabica ubwenge ikabona ko abazungu bariko bayisahura umutungo. Yo bizati Rwanda ni muzenga hatuganira, Uburundi ni muzenga hatuganira, Uganda ni muzenga hatuganira. Aba bantu bagwanira ubu butaka harimo Abarundi Red Tabara, harimo Abanyarwanda bariya basize bakoze genocide mu Rwanda, hariyo Abanyarwanda ngaho, hariyo Abaganda, abanaba batandukana, kubera ko abo bazungu bakoresha iyo migwi turuka mu Rwanda, mu Burundi, Uganda, ikaza kubibira. Nkamwe Congo, u Rwanda, u Burundi bakorera hamwe. Congo igapfa muvuga iti aya mafaranga duha Ubushinwa, duha Amerika, duha abacancuro tuyakoresha kuyaha Abarundi, Abanyarwanda, Abaganda, dukorere hamwe mwese matunga. Kandi intambara iri muri Congo yahagarara kubera mwese mwaba musenyeye ku mugozi umwe. Abava muri Congo birukiye mu Burundi mwakocora, abava muri Congo birukiye mu Rwanda mwakocora, abirukiye muri Congo hagati mwakocora, Uganda mwakocora. Byagora yuko basimba ngo barenge u Rwanda baje Tanzania, baje barenge Uganda baje Kenya. Mwabafata biri simple. Mwabafata muri simple. Me now niba mutanguye gushihana ubwana, Congo u Rwanda birashihanye, Uburundi u Rwanda birashihanye, muzagwa muri juguru. Ahubwo abazungu bazaryoherwa kuko bazaba bariko barabona inzira yo gukoresha ituma baguma basahura. Ikindi Congo is so stupid.
Kongo ifite uwo mugabane ubwo butunzi ariko mugere murebe Kongo abaturage bayo cyangwa abanyagihugu ba Kongo barimo bakuriki nabakene ariko ibaza leta z'ubumwe z'Abarabu Amerika Ubushinwa byose biza kurondera ubukira ubutunzi muri Kongo ariko abanyagihugu ba Kongo bakaba bakenye. Tell me bigenda gute? Bigenda gute Kongo itungisha isi ariko bayi bikenye? Mumbwire bigenda ivyo bintu ntibishoboka. Ikindi maze kubona muri aba bayobozi ba Kongo ubwabo babifisemo inyungu. Niyo mpamvu mubona babigira ibisanzwe babigira ibintu binomo bo babifisemo inyungu bakarindira bamaze kuva ku butegetsi bakamara kushira ko mutungo amafaranga amahera mwe bikabasha. Mugiye kuraba neza muzasanga aba president benshi bo muri Afrika ari abakozi b'abazungu gusa bakagomba kuraba iturufu ituma abaturage babo cyane abanyagihugu babo babana yuko ikindi gihugu ari kibazo ariko mutwe bagomba kuyubagiza abaturage babo cyane abanyagihugu babo ikibazo kivuye hariya bariko bagurisha ziriya zahabu. Biramana jukunu abanyagihugu ba Kongo abaturage ba Kongo amabuye abagwako imisozi kabagwako ubutaka bukabagwako mukazusanga abo baturage bakenye abanyagihugu bakenye ariko hariya batekeye iki umufuko w'inzahabu ujahe murafite ubwenge bwo kuvyibaza uri iriya mifuko batondetse ijahe uriya muturage cyangwa umunyagihugu w'umunyekongo arimo yimbaza iganza ha nta nubwo aronka amadolari ngirango nta nubwo aronka amadolari 30 singira ku kwezi nk'amadolari 30 yonyene amubesha ariko umuzungu ariko abitwaramo gukora amatelefone ama iPhone ama laptop inkoho intwaro kirimbuzi byose buriko bivaye muri Kongo. Bwabushinwa bukamara kuza bubahenda buriko bubakorera amabarabara buriko bubakorera ibinuze mugamwe barimo babasahura. So Afrika tureke gushihana mu kirundi ndiko bavuga Afrika tureke kuryana tugira ubwenge bwo gukorera hamwe turi together. Ubu butunzi dufise muri Afrika tumenye uburyo twabuvyaza mu musaro. Nimba Kongo ifite ubutunzi bukaze niyemera igice u Rwanda igice u Burundi bakorere hamwe Uganda babihe bakorere hamwe kuko nta muzungu azofata indege ngo aze kugwana muri Kongo hatabanje kuba aba black cyangwa abirabure bakoresha ngo babigikoresho habe imbarutso yo kubona inzira baza muri Kongo. Ariko nkamwe Burundi, Kongo, Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania bohagarara hamwe uwo muzungu niyabona ahantu amenera ngo aze gutera Kongo. Nuwavuga ngo agomba kwica cyangwa kubagirira nabo mwamuhwanira ko mukamuzina. Mwebwe abanyafrika nimwe mutuma iyi problem iba. Kubera nk'ubu muri Kongo murumva yuko hari imigwi irenga 200 ariko nta numwe arikaza kuyitera. Mwega mu mutwe musizamo M23 niyo probleme
imigwi irenga magana abiri. M23 impamvu muyivuga cyane nuko yikomeye, igwana bakira mwuga itandukanye n'abari abandi n'abari FDLR n'imbari bande bari abagwana nk'abantu bari ko batamba urusimbi biratandukanye. M23 igwana iri smart, igwana nk'abageneral. That is why muyivugaho cyane. Ariko mwakorera hamwe iriya migwi igwanya Burundi, igwanya Uganda, igwanya Rwanda, mwayisenyura yose hama mugahabwa inyungu ivuye muri Kongo. Ariko banya muri ko muragwana. Reka mbwire ino jambo rya nyuma. No mu Burundi hano hano mavuga ngo twarakumenya arimo ntukanizize. Okay, wantu kushaka wanukame nimba barakivyo buriko birakoreka muri Afrika kwa wo mu maro ikomereza. Burya reka babwire bino bintu ndakuvuga mu Burundi gatoya. Ibi byose mwitwaza iwacu nk'i Burundi ngo tugomba kuzibira umupaka w'u Rwanda n'u Burundi. It is funny. Nugufikina kubera ikibazo kizogoma gituruka muri Kongo. You know, ubu niyo muguma mu bishigikira igihugu cha Kongo kikaguma kibamwo isibaniro ry'imiharigwana yose, bazogaruka batera kajagari Burundi, batere n'akajagari mu Rwanda. Mu vyemere cyangwa mu bireke, niyo Kongo iguma ibisibaniro abazungu baza, imiharigwaniza abashinwa baza, hazogera igihe batandukire batangure u Rwanda n'u Burundi. Iyo bamwatekerezaho iyi mipaka ituruka muri Kongo mwayicungira hagufi. Nizo muvuga tuvuga za Leta itabara, tuvuga yuko zihabwa ubufasha n'u Rwanda. Je ntabwo mbizi ivyo birabaraba, ntabwo niyo zije kujagaza Burundi zica ku mpaka w'u Burundi n'u Rwanda, ica muri Kongo. Besho muri mwebwe special mu Burundi ntabwo mugomba kubona ico kibazo c'umupaka wuguruye muri Kongo, ariko mwana wugururiye mwawureka. Hariya mu Rwanda ngo turatangiriye, ariko muri Kongo murugurura. Mugabo bose baza muri Kongo bavuye muri Kongo, bose baza bavuye muri Kongo, bingiye bavuye muri Kongo. Niyo bahagire gutera kajagari i Burundi bacha basubira muri Kongo, ntabwo baci Rwanda. Nta n'umusulumwe murerekana video hari aba basirikare bavuye Burundi basubira i Rwanda hariya. Abigeza kugomba kubigeza bakavuye Burundi bateje akajagari bakajya mu Rwanda. U Rwanda niko abafashe se babahaye abantu banga ntabagwanyi barere tabara babahaye abarundi bari bavuye ko mutabakade mutisibo, ko mutavuze muti oya abasaba barere tabara mwahabeshe nabarere tabara. Ariko vyaragaragara ko bavuye Burundi basembiye mu Rwanda barafashwe bataragira no hagati. Mugabo abavuye Burundi bateje akavuyo bagasimbira muri Kongo ntabwo mwabafashe. I understand that this are politique ndavyumva. This okay ni politique, ariko iyo game mukira muri politique mugira ubwenge. Uko niyo mutagira ubwenge muzasanga mu myaka iri imbere ari twebwe tuzanira akajagari byose biruziye muri Kongo. Kongo irimo akajagari.
ntabwo bivuze ngo ingabo z'u Burundi na Kongo ntabwo zishoboye no ingabo z'u Burundi n'u Rwanda ntabwo zishoboye no ntabwo mvuga ariko ingabo za Kongo n'abategetsi ba Kongo nibo batuma kakajagari kaba muri Kongo ntabwo ari u Rwanda ntabwo ari u Burundi ni muhagarike ubwo bubeshi ariko shi Lekana break nzabagaruka hanyu nzabagaruka hanyuma yes yego nubundi gose cyane abanyarwanda n'abarundi turabavandimwe cyane ya abo bantu bazarama amacakubiri ntabwo sinzi impamvu n'igituma abo bantu bazango bango barebera ibisimbizi sinzi niyo bifu je ntabwo ndabirimo Rwanda n'u Burundi nzashaka ndabizire ndabakunda mbere na mutuwere ndayirusa nzayiha abanyarwanda n'abarundi nzayiha abarundi n'abanyarwanda kuko twumva ibintu bimwe dutahura ibintu kumwe ni yahe mpamvu yatuma dushihana bijya byo kuvuga ngo kugara umupaka nta probleme byatwebwe abanyagihugu abaturage dufitaniye yiyo mipaka je nta bantu abanyarwanda baranicira beshi muri mwego mvuga ngo mwanga n'u Rwanda cyangwa ngibiki nta bantu barabicira nta mpamvu yatuma umuntu wari we wese umunyapolitiki wari we wese amakira mu mutwe ivyo agomba ngo mpite ndavyemera nabanza kuraba ko ivyo arimo avuga ko ari ukuri cyangwa yuko atari ukuri mugiye bifite fact navyemera mugiye bidafite fact ntabwo navyemera mugihe nabo nibigaragaza ko u Rwanda rurimo rutera kajagari i Burundi ntabwo na supporting u Rwanda pe nabwira abanyarwanda ni stop kuvyonga karere kacu ku Burundi because ndi Murundi ndi mu nationality w'Umurundi navuki i Burundi naho twese turi abantu igihugu cyane na gisupporting nta munyarwanda yavyonga Burundi ndahari ariko mugiye murimo mubesha naho wabo Murundi mwene wacu ubesha ntabwo nagusupporting ntibyashoboka no way tuwe supporting ukuri for example akarorero kamwe iyaba Redi Tabara cyangwa abasirikare b'u Rwanda bazi Burundi bagatera Burundi hanyuma igisirikare cy'uwacu i Burundi cyangwa muri Kongo kigafata abasirikare ba Redi Tabara cyangwa b'u Rwanda kikabarasa kikaberekana ku masanamu yuko cyabafasha kikerekana ID y'u Rwanda y'uwo musirikare aho navuga ni ya uyu musirikare arazwi koko yavogereye igihugu cy'u Burundi ibyo nabi supporting ariko mu gihe biri mu magambo abantu bakinjira bagatoba igihugu bagasohoka uko ntubafashe nimugwanye nubateye nabo werekanye ko ari abavuye Rwanda cyangwa bande wambwira iki wambwira ngo nemeriki ariko mugene muri bitandukanye n'ibyo mbanira mu Rwanda kuko nko mu Rwanda aho bakubwira bati winjire ntabwo uzamana isa abinjiye chaki barabafasha baraberekana wowe ukabara bakavuga wenda kuzi nawe ndakuzi this is a fact ugiye kureba M23 yafashe abasirikare
bavuga ngo nabo Rwanda no ngo nabo Burundi sinavyinje mu muntu ariko abo yafashe bese je ndabazi bese yafashe ndabazi I know them naza kuvuga ngo no ngo abasaba Barundi kandi bazi nzaho baherereye nzi n'imiryango yabo navuga aba n'Abarundi why because berekanye fact yabo bafashe mugabo M23 ije bivuga ko ngo twafasha Abarundi no ntabwo navyemera kuko ntabwo baba berekanye ibigaragaza prove yuko barya bafashe koko kwara Abarundi je no magazi ntabwo supporting ibintu by'amagambo supporting ibintu bigaragara biboneka ikindi nanga yuko mwe mushihana hari Abanyarwanda biyumvira Abarundi uko batari hari n'Abarundi biyumvira Abanyarwanda uko batari ibyo bikavyura urwango ariko tutazi cyo turiko turazira ari inyungu z'abanyepolitike harimo ibintu abanyepolitike barimo basahura mugabo cyagomba guhenda abanyagihugu ngo babe barasamara ibi ndantu matabizi so yenza kwemera mfenzizo kuri tizoke zifanye na Mandela yabipfungiye imyaka 20 na Mandela ayuye to nzakomera ubuzima bwanje mbubure ariko never ever nza supporting any mistake any liar icyo za supporting n'urukundo n'ubumwe n'ugushira hamwe I will never ever nzo kugira supporting umunyepolitiki ari mabesha abantu navuga byo tuzaba tubibona tubi supporting ndakunda igihugu cyanjye ariko singo mu muntu anteranya n'umuturanye kunteranya n'umuturanye mituma mba umunyabwenge naho nzapfa mu mutima naho nk'Abarundi naho nk'Abanyarwanda naho nzapfa ntabwo nzaca mu gihugu kubera afite umutima w'urwango waje nakushira mu mutima mubi w'urwango nta nyungu murakoze cyane gose so murakoze Imana baho umugisha hano twari kumwe n'abantu 700 kuri Facebook now munabageze ku 440 hano kuri YouTube turi kumwe n'abantu 364 niyo mpamvu nagenda reba hano nzanunguruza amaso ariko mwese mukundana Abarundi n'Abanyarwanda mukundana Abanyarwanda bona bizi ko besho bakunda gutera amagambo ya positive Abarundi twe twacyambise agatima gishari I know that Abarundi twafite agatima gishari I know that tuguhagarike nduhendwe n'abanyepolitiki okay ningeri Rwanda nzavuga ko ngezi wacu ningeri Burundi ngezi wacu no muri Amerika ngezeyo ni ngezi wacu aho hose bazanakira ni ngezi wacu iyi dunia yose ni yacu kibi no gukora mabi mu gihugu nyamwe yuko nabanga baba Barundi n'Abanyarwanda hamwe n'abanga ariko nagomeye ko tuba together ntiduhendwe n'abantu bigomera gushira mu nda ndabese ko abantu bafite ishari I know that haba bafite ishari haba bafite inzigo yuko napfa kubenda babwira truth ariko niyo bangu kukuri bazarimboka nabo bapfa nabo abaturage cyangwa munyagihugu bazakwama bemera agahahazo kukandamiza kubakandamiza ariko bumviye impanuro yabafasha bamenye ko bigenza hano hari Abanyarwanda bakabaza ati abadede ni babi basanide FDD ni babi ntabwo bose ari babi
Jene supporting aba send defeated. I supported them. Baragwanye intambara ikomeye nkuko abanyarwanda bagwaniye intambara y'u Rwanda. Bose turabakunda. Ariko naho tuba supporting ntabwo tuzokwigira du supporting amakosa. Aba send defeated my friends. N'abanyarwanda benshi muri iyo migambo yasingene bayita ni mari iki benshi n'aba my friends. Na mpamvu yo kubanga mwese hari ibitekerezo za kwiga bivuye mu Rwanda bikanja, hari ibitekerezo za kwiga bivuye mu Burundi bikanja. Ntabwo u Rwanda ruvuga kuri buri gihe cyose, hari gihe nabwo rubesha. Ni nako n'abarundi batavuga igihe cyose, hari gihe babesha, hari gihe bavuga ukuri, ariko hari gihe dukabya. Iyo dukabije n'amakosa, ivyo byo bizwi baci Burundi turakabya cyane. Turarenze. Imana bahumugisha. Imana bahumugisha nimfa Imana izanakira. Gusa cyo saba Imana izindi de sinze mfire mu bibi, sinze mfire mu vyaha. Please God. Ndagomba kuzakwipfira my soul, my spirit ikaruhuka imporeto. Every naho nzakivuga umutu. Imana izambabarire amakosa yose nzama narakoze. Ariko imwe mu yanjye ijyaje kuzimu idafite amaraso mu biganza byanjye, idafite amaraso mu mutima wanjye, idafite amaraso mu bitekerezo byanjye, izamiherezo ryiza tu. Nzeje kuzima ataki umutima wanjye urubanza wikibisize nkoze. In Jesus' name, amen. God bless you. Murakoze cyane, reka sezera hano bene bacu bari kuri YouTube. Okay.